non hari min mi waɗari ɗum o yaafo ɗon jagare mi yoƴƴari ɗum o so tawi joni hiɗen jogui joni ɓuuri jiwɓe 10 tawata hande kañum ƴetti décision ferme jommidirta e gorko tawi noon hara ko ɓeeɗo ko an addi ɓe ma ko an jibiniɓe ɗo ma ko fi ɓeɗo joɗɗinma ɗo espoir on ko on fayɓe worɓe gay ko ɗon fewon ɗo 80% enen jannayɓe fayɓe ɓen fof wonde ƴettu wano 10 minutes 15 minutes yewto 80% e fayɓe meɗen ɓen ɓe jommidirta e leñol meɗen ngol ɓe falaka iwi ka hakkille maɓe few iwi tum few jonnon ko honto ɓe yarata ko allahu alam seede muɗum to ndaare fewon ɗo mariage ɗin ko honto ɓuuri e ɗuɗirde no hulɓini moƴƴa moƴƴano hulɓini hattirde e hulɓina ko haray ka résumé yewtere nden haray leero mbaɗike résumé yewtere nden koyen andu wonnema pellet ne'ugol fayɓe ɓen ko waajibe e hoore goto e meɗen ɗo woni goo hadis mo mi wonno e muɗum on sammillah wi bismillah wa kul bi yaminik ñamira kadi ñamo ma ngon wa kul mimma yalik nokka kadi yeeso ma pay koy sikoy ɓaɗi kadi ko cakka honno ñamirta mo ɓe nokkira yeeso e haaju muɗum ala ɗum no kay ko hana ɗum wurtede par ce que mo wawi hawtidude e makko ba tedduɗo wano on ɗon joni ko hawdunoɗo e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo inni ko yeeso ma nokkata nani a nokkata yeeso goɗɗo ɗo tawa ka neediji mawɓe men ko noon neiri en koya nokku yeeso ma jogitoɗa miran on kadi ndaara kadi ka wonɗa e ñamude ɗon ndaari needi labani fewɗoɓe jannata en ɗum ɗon ɓe ne'irta en ɗum ɗon na hadis on ɓe addanno en kono ko ɓe ne'iri en ɗon kon e hadis on ko gootu mo ñaamay wiya bismillah o jogito miran on o ndaara ka o ñamata ɗon kadi o nokka yeeso makko kadi o nokka kadi ko haƴata ka jungo makko harana yo himpo subhanallah yalla yaafo ɓe mawɓe ɗon hiyon ɗum ɓeeɗo ko neeɗi l'islam ndin tigi woni ko ɓe janni hay si ɓe addanari en hadis o ko ɗum wonde yiwde ɗo hande wallahi wonde mi yiyay aada hoy ko ɓe innayno waɗatake hara ko fewno ko on tigi fuɗɗi janngugol ɗo yiyata ko fi honno mi jonna on misal ɓe makayno hari ko formellement interdit ya suuɗu jungo woto fi ñamugol islam on ko ɗum wi hommo mi wawi soode jungo woto ɗo fi ñamugol ngol jungo ngo laaɓa wawata mi ande kadi hiɓe wiya naya wonu ka nder suudu jemma ni bugoɗa ndiyan ka kayasi kalkileɗo gen fof meɗen ɗo ndare needi labani hiɗa ka nder suudu na finetere suudu nun jogi ko dambugal tum feƴƴowo iwrayga hay goto a renta e mum hiɗa andi sa bukken yanna siɗan hawrata e goɗɗo ndare ɗo needi labani ko ɗi neediji ɗo woni koɓe jonnuno en yaha ha tawa l'islam hino inni ɗiɗo ɓinde a tigi tigi on kay paɗal kadi paɗal gotal wattatake ɓeyna kadi paɗal kadi sa tawi hingal hippi ko honno watta koya hippitungal ley paɗal o laaɓi kano tuuni joni noon si ngal hippino joni goɗɗo mo ɓorni coñci ma o yaaɓingal ɗon o anda ko honno woni ley ton o tunay ka o tunata ɓeynatama ko ɗum ɗo woni dalil on kono sa ndaroyi ka tarbiya deftere hino ɗo wiyetede honɗo deftere hino ɗo de cheikh abdoussalam wallifi o be ƴettu janga neediji ɗin fof adabul islam kala ko ƴettuɗa a tawa hino ɗon kala ko ƴettuɗa yeyi enen ko jogitinoɗen ko aada yahoya ha tawa jaka yo ko diina kono ko ƴettirano ko needi simple ɗum ɗon hino ton si feƴƴi ɗon hadis on ko ɓe addi ɗo ko toɓɓe 4 o addi wi bisimillah ñamira jungo mangon nokka kadi yeeso maɗa kadi nokka yeru ko heƴata kon ka jungo ɗum ɗo ɓe addi ɗo résumé yewtere no en ɗo fou mo beyo andi to kullukum ra'in on fo moɗon ko en ayninaɓe wa kullukum mas'ulun an ra'iyati en foppu kadi en landitoroyde fi ɓeɗo yawmal qiyama kon ɗo woni ko hulɓini ko joni noon ɗo en foppu hiɗen e nder bateau on ene en wawye joni innoyde Allah ɓay ko ɗo ko leyɗe porto e wata wolde ɗum yonana en hujja wata yonoyde hujja ene ko ɓay harsimi piiɓe joni ɓe jattay fayɓe ɓen ɗum yonoyta hujja ene joni ko ɓay ko woni ɗo joni ñallal ngal fof hiɓe ka lekkol mais wawata wonnude ko ɗum haɗi mine aɓe ɗum yonoyta hujja ɗum ɗo fopna hujja Allah ko aya goto pette o addani en fof meɗen ka wonɗen noon alam takun ardullahi wasi'a
ene ndi leydi Allah hari ndi yaaja leyɗe temedɗe goɗɗum si marsata ɗo marsay nokku go ɗum hino wayi wako woni ɓiƴindirde ɗo fi juulugol ngol ka golleji ta goto heɓane ɗo dalil fi golle haɗande juula nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam jente nde yewtere ɗo moƴƴa na haadi sakko hara mo loyi ma olo en fof koko andude ɓe ɓiƴa e nder makka ɓe ɓiƴa duuɓi 13 13 ans hiɓe ɓiƴede ɓe ɗayi pellet ɗo l'islam wala marsude ɗo o heɓata ɗo doole Allah hino wawnole wadde doole ɓe jaɓa mo forcé kono tawi ɗum ɗon marsata few kono ɗum Allah inni ɓe yaltu yaha na ɗo to woni leydi yaltu yaha ɓay diina kam marsata ɗo gonnu watta ko a yahu nokku kaka marsoyta ton ko tagiraɗa wallahi komi tagira ɗen en fof meɗen ko fi ka ɗon kala kaka wawata marsude ko ɗon hanuɗa wurude ko weli wo ko weli si diina ma kam marsata e o nokku ɗo sellantama ka wona ɗo no woniri wo no woniri so yi leydi ndin ɓurandi yiɗede nden fopp ko Allah ko Makka darde wotere no fotawa darɗe guluje temedere nelaɗo sallallahu alaihi wasallam kanko ɓuri e moƴƴude e tagge ko mo fof ɓura yiɗede ka Allah o dogi o accindi o yehi ko honɗum o dogini ko fi jawdi ko fi rewɓe ko fi jaahu ko fi teddungal ko fi laamu laawa alfula ko fi no diina makko kan hisira so ƴetti imamu ɓen 80% ala mo dogari mo doginako imamul Bukhari koye hoore laawol o maayi walli fiiɗo deftere ɓurde sellude nden mbaɗa kitab Allah koye hoore laawol woni ko o maayi imamu Shafi'i ko Égypte ga woni ko o maayi ko ton Ibrahima alayhi salam ko Irak ga o wonno konto o sakkitoroyi ko Makka to Palestine do ko doguɗo annabi Yunus alayhi salam o soñji ha woni yimɓe makko ɓen soñi o inni gasi tampi o yehi Allah inni arta e gata o par ce que mission men on lannari taw timmari taw on sa o yidditimo wartirimo kadi neɗɗo fo neɗɗo ko en andi to musidɓe julɓe tedduɓe hande kun adna hum miɗo selli hiɗa wuuri fo wino wuuri kono ñande way ɗo tek nde wotere wo simi waloyke ɗo labtani mi nawni ɗo ko wawan ɗon lan ko ha leer visite timma ka leer visite timmi o ɓe yaltina fo ya ko antu lutta daga dankunɗo kono andirta non hewti nokku go sa hewti taw ɓe itti kaftaneji ɗin fof ɓe jonnima ɗuma wel pet fi wata awra o yaltide ko ɗon anda soɓe nangama a tippoyi gotal lakara taw wallahi ka labtare ɗo siko ɓeygu siko moodi siko ɓiɗɗo ka 20 yoni yo ɓeyna yaltu hande kay kamɓe woni luttidude ma ton hande kay fuɗɗoɗa ɗon miijitade hande kadi komi dogayno fi muɗum fi rewɓe e fi ɓiɓɓe e fi bosidal e fi bolonda hande ɓen fof ɓe yehi ɓe danike min miɗo jooɗi ɗo joni hande kadi mi anda ko no jemma o lannirta fi joni a yehi ɗon joni la vie continue wallahi summa wallahi hatta nguure kadi waɓi rabbil kaaba wallahi hatta ure de few kadi continue kadi comme si rien n'était parce que hay hunde waɗani ko an hande kadi hana fi yoti ɗo joni hadis on wannintini aussi goɗɗo maayi ko bijel ɗo tamo na biji tati ɓey gurne yildi toto jawdi ndi yilto hande kadi yaɗa ton e golle ɗen hande kadi joni noon si tawi noon tanji ɗin fuu ko fi ɗum ɗon pette dogunoɗa a dogari fi ɗum ɗon na ɗum bayana waɗa ɗo nde wotere nder yontere ronki hebbinde nde juulide ɗo joni sinnama ɗo joni ko inde bobo mo be présente to fi wata hana fi waɗɗo inde bobo min Abdallah mi harani fi waro yela siko pera kay la même chose siko fatunde kay la même chose mo beɗo faala ardi yo heɓuɗo tana on ma welo on yo yi'e an he kaari arno kono ɓayɗo ko ya ar naftora ka ɓuri e moƴƴude e jondeji ɗin fof ko ndeɗon e laɗo sallam maki wa isa marartum bi riyadil janna fartahu so rewriri e wenduji jaadu e wenduji aljanna nare ɗe wendu joni noon mo beeno andi ndu wendu hino ɗo wona e yontere a taƴitirari ga jonti ɗiɗi a taƴitira amiɗo ronki ko neese si tawi a walike ha tumbere jemma reedu ma ndu muusi dogudu net wallahi a finay siko police sonanma wallahi a immoto nodda ambulance so police a immoto famodiro siko ɓikkun kumma sonna jon inni ɗum ɗo muusila ko mummunoɗa o haray lanni a immoto famodiron ha kundik yaron labtane ma yaron police pellete goɗɗum waɗe kono ɗo joni wakkilagol ara ɗo waɗa leere goto e feccere windane nde moƴƴere ɗo fo hara hiɗa jooɗi e ley gabitanji malaikaɓe ɗum ɗo fop hara ɗum ɗo hiɗa hara wakkilaki ɗum ɗo no gasale jonde wotere wawa wonde ɗo saabu ko hukkuma jannatul firdawsi laala mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala o Allah bajjo ko ɗe maapi feew fayɓe ko wawi fewde ɗum wo ko Allah yalla fewnange Umar ibn Abdul Aziz kami darnita yewtere nden ɗon gisa lorruɗo andaɗo ko feƴƴinta tawi mo mari ɓiɓɓe boy ko yiwɓe ɓurno ɗurde
belani no non ko wonno waccani koy pay koy do fop hande gadi woni mi accani be kitaballahi wa sunnat rasul allah ina la do makko o in kanu salihin stay be hibe mojje fa inna allah yatawalla salihin allah ki pay fi adam mojjo sa yitike ha woni adam mojjo a woni juldo haray walo danda hande kay kala ka julbe ben tori adna allah fo hewtete parce que ko benta allah mansuril islam wa izal muslimin kala wondo juldo hakkan haray nato di ton o inni honno wa in kanu ghayra zalika stay non be mojja law taraktu lahum mala qarun harami accam be jawdi ko garun accano o ma nafahum shay hay hunde wata be nafude biddon fo ko en eto koko ne laado sallallahu alaihi wasallam be mahu pay kunkum be mahi hakkille makko den be mahanari mo suudu be mahanari mo parcelji warnari mo étagiji be accanari mo otoji kono bay be mahi hakkille makko den o wawo ya heba noyde hore makko suudu o heba otowal o heba duplex ji o heba piiji din fop baba makko kadi naftora kadi ka woni ton kadi enen no mi anda stayna contraire won den e mahude mido wakkili min do yettugol do de million de francs guinéen soda parcelle ko fi be ngure nden kono mi wakkilaki yettugol do 1000 euro mi yoba do fi yo pay kun an hunjo aya goto ma hadis goto fiu lande jarnobe do be fu problenji den fi 20 euro on fende mo ina yo Allah fewna nge fayde la budda min al ittikhaz bil asbab ajette taw sababuji din ha gayna taw si watta don non du'a yo Allah okkoram biddo ayahi taw resa ha gayna taw jomba wondon taw torda non Allah yo Allah okkore jidi yo Allah fewna nge faybe be o kumpay kun ku yahata ka karamo kojo si o yehi ga karamo kojo weldotako no halda 10 euro 20 euro lewru fo dinno ko kara han hettorta ko tuma wada annonce o nokkeli fo si dinno wawa hettade karamo ko be maaki wo yimbe dido si be weltinaka berde mabbe de welti ko be jogi kon hettotako fi honno hettorta dole a waray be yaada e mudum karamo kojo e nyawdo ko dum woni docteur ja kam jogi o micro do joni si miyani do joni ko jettu watto lagi juude docteur ko docteur andi ko wadata la on fo pare hande gari ko habbi don ko docteur wi ko docteur be wi ko dun do ara fu ko samina watana fu ko don doftoto karamo ko jo ngay wakazalik be do fu ko karamo ko be joni non ko be wada ittikhaz asbabo ha gasa jokkintina non du'a on hore mudum kono be mede yo yetti nokku gotu yetta imanu mawbe meden fatibe ben yetta imanu ma on hande hida jogi do katkatu al gotal ko fota wata hino hato jini ko hombo wata yedde ngal wada ciardi fi pay ko mano jango e hadis goto ma hunji aya goto hombo me wayi hay goto seron ki ven ere wala dum ndare no mawbe meden yalla yafobe yettaynobe sansine nagge bajje ma be dabba hangen don hebo be naba fi ciardi pay ko mabbe ko himo tippini qur'anon o wawata firude bihi basiran e mudu kono be naba dun non karamo ko welto ka weltota ko be welto pay kun kun hebi haysi hebari gandal arde di e barki karamo ko mudo nafi ga nafari nafi gandal gal duda kono barki hebike enen non mi anda sina contraire yo Allah dande mi ala wolde ko hiki don no hulbini mojjano kala goddo ko o finance fi yo goddo jangu ma yo biddo ma jangu haray hino fandi ko don no woni problème men woni ko satti ko be finance net wakkilo da fi yo wonu goddum go yo wonu goddum ya hanyande wara sa jodi gen ha vraiment do mi wadi ko mi wawi ko hara felata hore ma Allah seedi tan ma dum no wallahi a wawi wadugo kon do joni joggu parcelle godo jannay goddo ha hewto ya fayda no gasa di niveau doctorat yetti parcelle ji wona de yeyede konakiri do 30,000 50,000 100,000 euro ko mbo financanda do pay ku jongande makko ko hebi 7 tan ha nyando hetto e doctorat makko 100,000 euro hewtata dum wallahi hewtata dum ko hay 10,000 euro yonata ko mbo no watta on budget mi jetti o budget am do fu ko fi o biddo am do yaw hunjo yo qur'an jonno mi do faala yo fi wadata watta dum jonno si tay dum no wadaki ko honno marsirta yimo won inni wo tarju najaha wa lam tasluk masalikaha o fa inna safinata la tajri ala al-yabasi o ida faala dadugol kono a jettari lawol ka dadirta do wo awaya andude bato o wawata dogude ka hore jorbe itorki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah fewna fu mede
kala ɓiɗɗo ɓoyliɗo ala wawɗo fewde si wona Allah yo Allah fewnimo fewɓe fof no toriki Allah yo Allah on tabintimɓe boneji e probléme ji e soñdiaji ko woni e ɗe leyɗe ko hulɗen kon ko wawi en dandude wo ko Allah yo Allah dandu yo Allah on fewnu ɓiɓɓe julɓe ɓen fof e hoore aduna Allah mi toriki Allah marɓe soñdia e sohla ka ɓiɓɓe fof yo Allah on ittu fayɓe wonɓe janngude ɓe yo Allah on tabintimɓe ɓe ala janngude ɓen kadi yo Allah okkorɓe gandal e faamu e miijoji moƴƴi mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala mawɓe men fatiɓe yo Allah yaafoɓe e yanguike fi meɗen toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ittamɓe soñdia lakara ɓe tampi fe meɗen yo Allah ittamɓe tampere lakara kala wonɓe toon e newede yo Allah duminɓe e newende kala wonɓe toon e soñdia e sohla yo Allah ittuɓe nawaɓe ko aljanna ɓurɗo e towde enen kadi yaawineɓe yo Allah yaafo en so tawi o ƴettitay yo Allah okkor en ɓiɓɓe du'antoɓe ɓe en ñande surroɓe arti rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kaseera wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin haray e weltaniki Allah